Hari ini tanggal 5 Maret, kita mau lihat anak-anak ngapain sih di rumah. Hari ini by the way masih libur ya. Kita cek ngapain aja anak-anak seharian di rumah. Jam 9 pagi. Oh, lagi les piano. Hai Koko, good morning. Hai Miss, minta izin, Mama batin. Coba, Koko lagi les piano ya? Yes. Coba deh dilihat. Koko main piano kayak gimana? Oke, cukup. James, coba ganti James. Show your skill. Dah, good job. Jam 2 siang kita mau ngecek anak-anak ada di mana. Kenzo berenang. Yang bungsu berenang sendiri lagi. Kok kerja kemana? Oh, les boxing. Hai Kak Jacob, hai coach. Show me your skill Kak Jacob. Kiri kanan strike. Double jab. Oke, tambah lifting strike. Go. Round up, tambah lifting. Good. Jem, coba mana? Pakai glove. Jem juga jago loh. Mana? Mana Jem? Glove-nya mana? Go. Masuk kuat. Jab strike. Apa kata strike? Round up. Jab strike. Slip. Koko udah berapa lama les kok? Jab strike. Jab strike. Oke, belajar rajin ya. Jam 5 sore kita mau cek anak-anak lagi apa. Mereka les basket. Oke, show me your skill Koko. Oke, James, your turn. Kebanyakan gaya. Dan ini jam 7 malam, mari kita cek anak-anak lagi apa. Ada maminya di sini. Maminya lagi baca buku novel. James, what are you doing, James? Reading books. Cristiano Ronaldo. Oke. Good job, James. Bahasa apa nih? In English. Oke, very good, James. Kok Jacob? What are you doing? Ngerjain soal. Dia sama kayak dedinya, obsesi dengan matematika. Dia mau ikut olimpiade matematika katanya. Good job, Koko. Itu dia kegiatan mereka dari pagi sampai sore di hari libur. Menurut kalian, seru nggak kegiatan mereka?